ingoma ya Neva yo yarangiye. Neva nategura, ibi mbivuze nk'umuhanuzi, Neva nategura, Neva nadahunga, Evariste Ndayishimiye batamuteye kudeta mu Burundi, iyi ntambara yo yinjiye igaragarira amaso y'umubiri. Uyu munsi umupaka bawufunze uhuza Uburundi na Kongo, harunze intwaro, ntabwo abarundi biteguye kurwana iyi ntambara. Uburundi ni ubwa kabiri muri Afurika bufite abatrangeri cyangwa diaspora benshi hanze y'igihugu, kandi benshi nka 80% ni abahunze ibibazo n'intambara n'amarushwa n'amagogo. Nagira ngo ngumenyeshe rero ko intwaro ya Neva muri iki kiganiro harimo abantu bambwiye ngo Marite duhunge. Nk'umuhanuzi tugira inama, ese turahasiga gatwe, ese tugiye kuhapfira? Nagira ngo ngubwire ngo ibi bintu birenze ukwemera, birenze ubushobozi. Kuva za Warikare Prito hepfo y'Igoma Sake za Masisi, kuva Masisi Barundi bariyo, uyu munsi bageze Uvira barwana, ntaho baratsinda, nta gace barafata, nta Abarundi ntibarafata M23 turabasirikare nka batatu ngo babashire Ndayishimiye bavuge bati twafashe umwe. Ntibaravuga bati izi ni intumbe 5 twishe z'aba mama 23. No kuvuga ntabwo ndi siri rero Sadeke nyuma yuko itashye, sindi siri kwizingabo z'Abarundi ziri burwane zigahagarika uyu muvuduko kandi ziri kurwana. Nta nubwo mbizi, nge sindi umunyepolitike, ariko ndavuga uko mbyumva, koko nanjye ndi muri Afurika. U Rwanda rushyirwa mu majwi ko rushobora gutera Uburundi, ndi umunyarwanda. Burundi bushyirwa mu majwi ko bukorana na FDLR, kandi koko Gisekedi Ndayishimiye ni agati gakubiranyije. Nanone Wazalendo, FDLR, FARDC barwanira hamwe ni gisirikare kimwe. Ubwo rero mpamya ko ubivuga n'uwabivuze nta kinyoma kirimo, kandi rwose sorry murambabarira. Ubwo ndi umwene gihugu hano, iyi ni inkuru ariko nta rindi zina turi buyihe. Ariko uwambajije ngo ese mpunge cyangwa ngume mu gihugu, ese abantu banje bazapfira mu Burundi cyangwa bazahunga? Buno harimo n'abari kumbaza ngo ese nge nzarokoka. Mu buzima sinemera intambara, sinemera n'ibintu by'amashyaka. Ndayishimiye ni nawe uteje ikibazo. Iyo ataza kuzamura iriya CNDD FDD ngo iba ari igira ubutunzi yonyine, iba ari yibaho yonyine. CNDD ni nk'umwana umwe. CNDD FDD iriganza, iriyoboye. CNDD FDD navuga ngo ni umukinnyi mu kibuga witsinda kandi akanisifura kandi akanikinana. Doke Ndayishimiye ntashobora kwagura ibitekerezo ngo akine politike iri bunwanisha, iri buhuze Abarundi n'Abarundikazi. Igihugu kirimo ibice bibiri, kandi nta nubwo yiteguye kuganira n'impunzi, ashaka ko zunamira inkota. Uyu munsi wa none rero Ndayishimiye mu baperezida bafite ibibazo kuruta Kapiteni Ibrahim Traore. Ndayishimiye mu bantu bagowe barushye. Jewe twarakoranye, turaziranye, nafashwe inshuro zirenze 8, 2015 2016 bantereye crimogene mu mujyi. Nafunzwe inshuro imwe mu Mpimba ku Musaga. Politike rero ya CNDD FDD imeze nk'iy'imvura yo mu kwa gatanu, niyigwa hariya ntigwe, niyigwa hano hariya ntihagwe. Ubwo umugishuje n'amahirwe aje, bamwe barayabona abandi bakayabura. None gashi urumva byagenda gute? Ngira ngo rero ubu turi kuvugana, n'aka kanya turi kuvugana, intambara yiri gukomanga, ariko umuntu yikingurira ninde ufite ifunguzo? Ni Evariste Ndayishimiye. Ninde muntu wayisasiye indabo? Ni nyene cyubahiro Sebarundi uriya muri gukomera amashyi. Niwe muntu ufite ubushobozi bwo kuba iyi ntambara yahagarara no kuba yabandanya. Niwe muntu, kandi Abarundi ntibamufitiye icyizere ko aza kubarinda.
koko niba izi ngabo M23 mwe muzita inyeshyamba mukumva ko ziciriritse, ariko jye sinzita n'inyeshyamba, kira ni igisirikare gikomeye kiri ku rwego rwo hejuru, special force rwose iri hayi ku rwego jye ntashobora no kukubwira, ahubwo nubara mu bisirikare bikomeye muri Afurika, uyu mutwe mu witondera. Niba muzi kwitegereza mu witondera, umutwe washoboye kwirukana SADC, ukirukana EAC, uyu mutwe ugakina politike kugeza uyu munsi wa none hakaba hatangiye ibikorwa remezo bitandukanye. Nyene cyubahiro nyakubahwa Everest Ndayishimiye, ntabwo ndi siri ko buno witeguye kurwana intambara imyaka 2 nk'iyo barwanye, sindi siri kuri bugaburira igipolisi ukakibonera imiti n'abaturage bayibuze, ukafasha igisirikare ukakibonera imiti, ukafasha igisirikare ukagiha umushahara, bakarwana imyaka 3 mu Burundi, bakarwana 4, bakarwana 5, bimwe uvuga ngo tuzahasiga agahanga. Kahasigaye buno umuntu usigaranye ijambo, umuntu ufite ijambo, ndabivuga nongere mbivuge, ni Ndayishimiye n'Imana. Nibo bashobora guta igihugu mu manga, ni nabo bashaka kugikura mu manga. Kuko ingingo Ndayishimiye yafata ni ndabanduka, kandi imyanzuro yose Ndayishimiye ashobora gufata habamo guhubuka. Sorry muri iyo mvugo yenda nkoresheje, ariko habaho gutatekereza. Ngira ngo nihagira n'undi mutwe utari na Red Tabara, bitari na buno habonetse umutwe ubikora bigezo, ukarasa nk'ijoro ryose mu Kibitoki, bwaca Ndayishimiye yataka u Rwanda. Atarwatatse ubwo yahamagara n'abene gihugu, n'ushonje n'uwariye, n'uwambaye bodaboda, n'uwambaye inkweto, n'utazambaye, ufite inkono, ufite ibuye, bose yababwira ati hewe turategiteye ubwoba. Ubwo abarundi benshi batangiye guhunga, nge maze kubona imiryango irenze 5 inyandikira ihunga, bari guhunga bikanga ko Red Tabara n'abakorana nayo, ubwo by'umwihariko bayishinja M23 ko yaba igiye kurasi Burundi. Nyuma yaho SADC itsindiwe n'ibihugu biri mu muryango wa SADC bigataha, Uburundi bwatashye mu cyoba cyane cyane na perezida wabwo, koko bafite ubwoba ko bagiye gutakaza ingoma. Ibyo baruhiye, ibyo begeranyije, ibyo babayemo, doke hari ikibazo cy'uko bagiye kubitakaza. Buno tuvugana rero abarundi bamwe na bamwe, ntabwo ari bose, by'umwihariko abaturiye imipaka ya Kongo, bamwe bari gukuramo akabo karenge, ngo ufite agahanga gata karinda uruguma. Jewe umwe niko yambwiye ngo ahashe wiyigoroye ibigiye kweri, ubwo maze kubona ajya bahunga. Rero abantu barambwira bati Marite wabaye i Burundi, uba no mu Rwanda, ese koko duhunge intambara igiye kuba? Ese koko imiryango yacu iri Burundi igiye guhona? Ese koko u Rwanda n'u Burundi bigiye kurwana? Mu bibazo mwambajije nibyo ngiye gusubiza hano. Intambara mwumvise bayihanura, muyibonesha amaso abandi, muri no kubireba, muri no kubyumva. Ngira ngo muri iki kiganiro niwo mwanya nge ntanze wo gusubiza ku byo nge nagiye mbazwa. Intambara yahanuwe n'abantu barenze umwe, indi hanurwa n'abarenze umwe, kandi koko ibyo mushingiraho, iyi ni intambara igaragarira amaso y'umubiri. Ni intambara igaragarira amaso y'umubiri. Bisobanuye iki rero? Niwitegereza neza SADC imaze gutsindwa, M23 kuva za Warikare ugafata za Sake, ukava za Masisi, ukaza ugafata Goma, ukaza ugafata Bukavu, ukaza ugafata Uvira, za Minembwe, aha hose M23 bigaragara ko iri kuhakotorora. Ibyo nge mwambajije nibyo ngira ngo mbasubize. Noneho bamwe bakavuga ati eske niba abarundi aribo basigaye kuri uru rugamba bonyine, ni ikihe gihugu kiri inyuma y'u Burundi gishobora gushyigikira u Burundi? Ni Tanzania. Of course birumvikana ni Tanzania, koko Tanzania yabyaye abadede, Bugande bubyara u Rwanda, ariko ni ukubyumva uko muri disikuru. Ariko nzi ko impunzi ziba mu gihugu icyo ari cyo cyose. Ubwo kandi ndiseguye mbaye mbivuze nabi
urambabarira ntabwo nigisha amateka sinaniza amateka, ariko nuko byumva nyine natwe nuko tubyumva ku maradiyo cyangwa kuri iyi mihanda aho ndi kuvugira niho nabyumviye, nawe ubwo niho byumviye, ariko uzikorere ubucukumbuzi. Mu ijambo rimwe n'irindi, nyuma y'uko rero habayeho iyi ngorane y'abagwana bagwanira abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bitwa M23, bagatsinda SADC, bagatsinda Kongo, bagatsinda Wazalendo, bagatsinda FDLR, bagatsinda Abarundi. Ntabwo igihugu buno cy'u Burundi cyicaye mu ikadere ngo cyumve ko cyicaye na bene gihugu, cyicaye ubu tuvugana Ndayishimiye yarunze ingabo ku mipaka. General Major nyene cyubahiro Sebarundi yamaze kurunda ingabo hehe ku mupaka. Ndagira ngo mbwire umuntu rero, ni igihe cyo guhunga cyangwa si igihe cyo guhunga? Ni igihe ugiye kwitegura kurwana cyangwa ni igihe ugiye kwitegura kugwanirwa? Ni igihe cyo gupfa cyangwa ni igihe cyo kubaho? Nawe uradutiza ibitekerezo ku bw'iki kibazo, kandi koko dukwiye kuba twavuga hakiri kare, kuko intambara yatangiye ntacyo kuvuga kiba kigihari, ariko itaratangira dufite ubushobozi bwo kuvuga. Amen. Mu ijambo rimwe n'irindi rero, Evariste General Major nyuma y'uko arunze ingabo ku mupaka, ntabwo bishoboka ko niba SADC uko tuyizi irwana igatsindwa igahunga n'abaterankunga b'abanyaburayi bose nabo bakabivamo, ubu hasigaye Kongo yonyine, kuko n'uwakibajije yakibajije neza, yambwiye ati Marite, hasigaye Kongo niyo iri ku rugamba yonyine. Noneho hano muri Uvira ni Abarundi bibereye ku rugamba bonyine gusa, nta mukongomani. Intambara Abarundi bayigize iyabo, kandi koko inamaze iminsi ari iyabo. Nta nubwo noneho bikiri mu masezerano yo gusinyana na Kongo, koko intambara ni iyo guproteja igihugu. Ariko ngira ngo mu byo twumvise bivugwa n'ibiri kuvugwa, ntabwo yigeze itangaza gutera u Burundi, ahubwo M23 yasabye ko Abarundi bataha bakava mu gihugu cya Kongo bagasubira iwabo. Twibaza izi ngabo z'Abarundi Uvira niziyamanika zikiruka, ese M23 irahagararira ku mupaka? Ushobora kwirukankana umuntu yasimbuka umungoti cyangwa umukingo cyangwa yarenga ibarabara ugasigara mu ibarabara ukamwihorera nyuma yo gutsindwa, kandi rwose biragaragara. Kuko ubu tuvugana M23 ikigaragara ko itsinzi iri mu biganza byayo, iri gukora imihanda, ibikorwa by'iterambere aho yafashe. Harimo udutero shuma twisasu rimwe na rimwe ry'ahantu amahoro ataraboneka asesuye, bari gukoresha ibiterane M23. Imiryango mpuzamahanga itandukanye iri kubasura, bari kugirana ibiganiro n'abantu batandukanye. Ikisasa intambara bayivuyemo. U Rwanda ruri mu mishyikirano na Kongo, ariko u Burundi ntiburajya mu mishyikirano n'u Rwanda. Kongo iremera gutunganyiriza amabuye y'agaciro ku butaka bw'u Rwanda. Wibaze nawe, ubyibaze nawe. Uyu munsi wa none rero Abarundi bamwe bakavuga ati hewe harababye, reka nkuremo akanjye karenge, aho bigeze ubu mbonye ko amazi yamaze kurenga inkombe. Ni intambara iri kugaragarira amaso y'umubiri, kandi ntabwo Abarundi biteguye kuyirwana. Icyo ni kimwe, ntabwo Abarundi biteguye iyi ntambara, kandi unayiteguye haba harimo ubwoba. Reka nkubwire ahantu ubwoba bushingiye. Icyambere arabara akavuga ati M23 Amerika ibirimo, ibiri inyuma, Uburayi bubiri inyuma, ahubwo uwo bwagiye kuryarya ni Gisekedi. Uyu munsi wa none niba rero M23 wishyigikiwe kuva za Sake, kuva i Masisi ugakata aha hose, intambara iki gihe imaze, ukabona abantu bose bizingiye utwangushye, bavuye mu nzira baratashye. Niyo mpamvu Umurundi rero ari kwicara akavuga ngo isaha ku isaha dushobora kubyukira mu ngwano. Abahanuzi bo b'abana bahita banabihanura, intambara yaje, intambara irabaye, intambara kabaye. Ubundi hari n'ibintu utakwiye kwiruguhanura, ahubwo ukwiye kureba ukavuga ngo ese ubundi nyuma y'ibi hakwiye gukorwa iki?
ikintu hano cyakihutirwa Evariste Ndayishimiye shereka amanitse amaboko cyangwa agahunga cyangwa wakava mu gihugu. Ngiki kintu gishobora kuzimya umuriro, kandi cyo ni intwari, kuko plan A, plan B, plan D, C. Iyi A ni yuko perezida yahagarara mu murongo we akavuga ngo jewe ndabahereye bivuyemo. Kandi koko ngira ngo n'abarundi shavuri bishe ahanini n'inzara. Umuntu ntashobora kujya kurwana yaburaye, umuntu ntashobora kujya kurwana ashonje, umuntu ntashobora kujya kurwana adahembwa, umuntu ntashobora kujya kurwana yambaye bodaboda, nta tibari n'imwe, nta birato bishyashya, nta bishobora gukingira umutwe w'amakasike. Niba abasirikari 1000 babona kasike abandi bose ntibazibone nguzayo. Uyu munsi wa none sitoke yashiriye muri Kongo y'intwaro. Ubundi jewe hari ibintu bintangaza, bidakwiye no kuba intambara, bidakwiye no kuba ikibazo, bidakwiye no kuba byatesha abantu umutwe nk'uko, bidakwiye no kuba bihagaritse abantu umutima, ahubwo umuntu yibaza akavuga ngo ese aba badayimoni n'iyi satani, intambara yanze kuba muri Kongo igiye kuba i Burundi. Intambara aho yatangiriye ntiyanabaye intambara, ni ibintu utamenya n'ibyo ari byo. Ubu i Burundi niho hagiye kubisibanira, za korari zaririmbye zigiye kujya kuririmbira i Burundi. Umuntu akibaza icyo kintu. Ubu tuvugana abadiaspora cyangwa abatrangere, abantu bose bari hanze y'igihugu, nta muntu n'umwe wasubira inyuma kurwanirira u Burundi. Sindi siri ko abantu biteguye gusubira inyuma kujya kurwana. Koko abantu bari mu gihugu ese ubundi imodoka z'igisirikare zizakura hehe igitoro zijya ku rugamba cyangwa z'igipolisi? Niba hari ubukene bw'igitoro, ese Burundi bushobora kurwana umwaka, imyaka 2, imyaka 3? M23 urabona imaze hafi imyaka ingahe iri mu ngwano, ntacyo biyibwiye, abapfa barapfa, bakize bagakomeza. Donc ni experience bo barimo, kandi ni intambara zo muri viziyo, ni intambara ahubwo zagakura z'abantu b'abahinga. Hari igihe mwumva ngo ni inyeshyamba, koko umuntu akabyumva nkaho ari inyeshyamba, ariko mu buzima nagira ngo ngubwire ngo aba bantu bateye ubwoba baranarenze. S'il vous plaît, aba bantu bateye ubwoba, kandi rwose aba bantu ngira ngo umutoza watoje Kagame yigeze ajya imbere ashyigikira FPR inkotanyi, ubwo RDF. Nyakubahwa Perezida Paul Kagame yashyigikiye kandi yabaye umuyobozi w'ababohoje u Rwanda, arukura mu mwijima w'icuraburindi y'umwaka 1994 w'abari bari gukorerwa jenoside, ahagarika jenoside. Ariko nyine ni jenoside yabayeho, genda yemera ko jenoside yabaye, nabwo ndiseguye. Harimo abantu hano bashobora kubyumva bagasa naho bakomeretse, naba mbivuze neza ariko cyangwa se nabi, ariko sorry. Nyakubahwa Perezida Repubulika yahagaritse jenoside mu Rwanda n'ibindi byinshi. Noneho iriya ntambara uko mureba yabayeho, nuko mureba yasaga, nuko yakozwe, strategy. Ngira ngo aba bantu rero bitwa M23 nabo urabona ko nabo rwose umutoza n'umwigisha nabo bari kurwana igiti nibuye, nta kibatangira, nta kibakanga. Donc ubwo aho bashaka kujya, ni haba no mu kwezi, ni haba no mu zuba, bazagerayo. Ntabwo rero numva ko niba Tanzania, South Africa yatunze n'intwaro za kirimbuzi. South Africa ni igihugu cya 4 ku mugabane mu gutunga intwaro, mu gisirikare gikaze cyifite gikomeye. Uyu munsi wa none itaye agaciro, ntivugwa, ntinazwi, nayo irikoreye nk'abandi bose, kandi niyo yari iri imbere. Ngira ngo muzi inama zigeze ziba mitingi muri Afrika y'Epfo, zose zivuga ngo M23 bagiye kuyihashya bayereke. Mu mvugo z'iki gihe
bayice, bayirimbure, bayitsisure, bayikureho. Biza kurangira M23 ibafashe matekwa, banasaba inzira, barapfukama kugeza ubwo n'u Rwanda rubahaye inzira barataha. Sinzi rero u Burundi ko bwiteguye kurwana kuruta Tanzania, kurwana kuruta South Africa. Iki rero ni nacyo bwa bwoba bushingiyeho ngira ngo tugarukeho, bw'abari guhunga bo bari kuvuga bati Uvira niyo yanyu, kuramo akawe karenge hakiri kare. Uvira niyo ya nyuma, ubutegetsi bw'i Burundi ubwo Satani akabwambara, ubwo nge ndi kuvuga ibivugwa, ntabwo ndi kubishimangira nk'ibiri kuba. Ubutegetsi bw'i Burundi, ngoma ya CNDD-FDD, ubwo hasi hejuru harashye, reka mvuga uko nguko, haraba hashiye nyine. Muri disikuru za Evariste Ndayishimiye avuga ko Kigoma izamanuka, Muyinga Ruyigi ikamanuka ikaza kurwana, kandi we avuga ko ari u Rwanda rushobora kumutera. Nta nubwo avuga ko ari M23, ntayemera, yemera ko ari u Rwanda rushobora kumutera. Muri disikuru ze niko nkunda kumva nawe avuga. Ese niruba n'u Rwanda rumuteye? Ntabyo nzi. U Rwanda rufatikanyije n'iyo M23, mu by'ukuri iyi ntambara sakasamutwe mbaye akaba bivuga ni iy'akarere k'ibiyaga bigari subora, koko u Burundi si Kongo. Ndashimira aravuze ati twe nitwemera gupfa nk'imbene nk'abakongomani, ati biragahera biragatsindwa. Ndibaza rero umurundi uri guhunga, hari n'uwahunze, hari n'uri mu gihugu, hari n'uvuga ati gese nzahunga, hari n'utabona uko ahunga. Muri iyo uhunga aba afite uburyo, afite n'amakuru, yenda akajabuka akigendera. Harimo n'abarundi bari kwirukanwa no mu kazi kubw'iyi mpamvu y'ibibazo bya M23. S'il vous plaît, ibintu ni bitatu ngiye kuvuga hano. Inzira imwe ni uguhunga, inzira imwe ni ukurwana, indi nzira imwe ni amakuru y'ukuri ko nta ntambara ihari, ari amahoro Yesu agiye kubaha, ko nta ntambara n'imwe, ahubwo abantu bagiye kubaho mu mahoro n'umutekano n'umugisha Imana yabahaye. Yesu Kristo nashimwe. Uyu munsi wa none rero, niba abarundi bamwe batangiye guhunga, niba uburundi buri kurundi ingabo ku mupaka, yewe reka mbabwire ibintu mfitemo amakuru nk'umuhanuzi, nkubwire ibintu mfitemo amakuru. Iyi ntambara jye narayihishuriye, ariko nidusenga ntizaba, nidukizwa ntizaba, nitwihana ntizaba, ariko nidukamandaza umutima. Hagarara ubone ikimbwa yaboneye ku mugezi. Kandi ni intambara, ngira ngo impamvu ngewe ndwanya intambara ntanayemera, no mu kiganiro ntanayemera. Iyi ntambara igeze mu marembo yo kwa perezida, iyi ntambara igeze mu murwa, iyi ntambara igeze mu baturage, iyi ntambara igeze ku musirikare ikamurenga, igafata umupolisi ikamurenga, igafata iyi mitwe yose y'umutekano, ibigeze mu giturage, igeze mu basivili. Ninde muntu uri capable yo kurokora igihugu? Ninde muntu ushobora gutabara igihugu atari Yesu? Buno tuvugana rero, ntabwo mpuza n'uwitwa Shimanda uvuga ngo abazungu baradushutse, Imana ntibaho. Badushutse mu myumvire, mu myigire, baratugosoza ubwenge baturusha, ariko Imana ibaho, yabayeho, izahoraho iteka ryose. Uyu munsi wa none rero, Murundi unkurikiye, ubundi se urahungira he? Urahungira he? Niba ari intambara y'akarere k'ibiyaga bigari ukubwira guhunga, ubwo urahungira he? Niba ari intambara ihuje Uburundi n'u Rwanda, ubwo urahungira he? Niba Tanzania yatabara Uburundi, Ubugande bugatabara u Rwanda, ubwo duhungire he? Niba Kenya yatabara u Rwanda, Congo Brazzaville nayo igatabara Uburundi, ubwo duhungire he na Congo igatabara Uburundi? Turahungira he?
ngira ngo ibyo byose nta gisubizo kirimo, ahubwo igisubizo kiri hehe? Buno ijambo risigaranye abasirikare bafite impoho, ijambo risigaranye abahanuzi basenga, risigaranye ab'inginzi, risigaranye abantu bikorereye imitwaro y'igihugu, ijambo risigaranye abantu bishyikira ku Mana, risigaranye abashyikira mu biro kwa perezida, ijambo risigaranye ba bantu bafite ubushobozi bwo guhindura mu isi no guhindura mu ijuru. Ngira ngo rero mu ijambo rimwe n'irindi, guhunga ni ubwoba, urupfu ruba hose, ariko nanone na Yesu yarahunze. Uyu munsi wa none igihugu cy'u Burundi kiri mu mazi abira, kiri mu mazi abira. Ndayishimiye gitaye mu mutego aka kaga, ibi byago, izi ngorane, aka gahinda, iki kigeragezo igihugu cy'u Burundi kinjiyemo cyitwa intambara yenda kukisukaho. Iki gihugu cy'u Burundi gihora kikanga intambara. Muri disikuru perezida ku wa mbere akavuga intambara, muri disikuru ku wa gatatu, ku wa kane akavuga intambara, muri disikuru ku wa gatanu kumva perezida ari kuvuga intambara. Nta kindi kintu na kimwe kibyihishe inyuma, ni ingaruka z'imikorere mibi n'ubuyobozi buba buri kuyobora ariko ntibugeze aho umwenegihugu yifuzaga ko bigera. Ugasanga ibintu ni ka mwana wa mama, ni muri iyi ntara, ni muri uyu murongo, abandi bagasigara ari ba nyamwigendaho. Ndashimiye aratunze aratunganiwe, Reverend kuri yaratunze aratunganiwe n'abandi bayobotse, ariko ubutunzi buri mu kagwi kamwe. Uyu munsi wa none rero ba bandi bashonje amosozi yabo, ba bandi batafite uko bivuza, niyo bivuje imiti ntibayibona amosozi, bamwe babuze igitoro, babuze imvaruganda, bamwe bacikije amashuri n'ibibazo. Ibyo bibazo iyo bibaye byinshi mu gihugu bigatuga ikamba, niho ikibazo kibyara ikindi kikabyara ikindi, noneho ibintu bikahita bibastinga bigaturika. Ngira ngo abanyaburayi intambara zo muri Afurika ziri kubasiga kandi ziri kubananira. Kera barazishoboraga, kera bagahemba n'inyeshyamba nakatiri mujye gutera kudeta. Ubu ngira ngo biri kubasiga, ntibikibahira, ntibikibakundira nka kera. Kuko kera barazaga bati bagaha inkunga umutwe naka, bakaha inkunga agatsiko naka, kagatera kudeta, kagahirika ubutegetsi, ibintu bikaba ibyo ngibyo. Uyu munsi wa none ikigerageza aho kigeze, intambara aho igeze, harimo question mark. Abanyaburayi bateye umugongo Afurika, bari kugenda basubira inyuma, babivamo baduharira. Bijyanye n'intambara bari kuduharira. Ari nka kera ibi byo muri Kongo muba mwarababonye barwana, muri Burkina Faso muba mwarabibonye barwana, ariko ubu nta munyafurika ugikeneye abazungu, ntawe. Ubakeneye ni ukugira ngo abibire cyangwa se nawe yiprofitire iryo dolari bamwoherereza mu nyungu zabo. Ngira ngo rero uyu munsi wa none umuntu wabajije ko abarundi bari guhunga, yego bari guhunga, nanjye ndabyemera, ariko guhunga kwabo ngira ngo nta gisubizo kirimo. Ahubwo nibahagarare hamwe, bakunda igihugu cyabo, bagisengere, bagiture mu buryo bwo kugikorera no kugiha amaboko. Tewe mumera amagaba, ubu tuvugana ibibazo bivukiye igihugu, apfa kuba hawe raporo. Perezida mwiza rero yakabaye amenya ko ari perezida nyine, akaganira n'abenegihugu, akavugana n'abenegihugu, agacira bugufi abenegihugu. Ariko kubera ko n'ubundi inyungu bari kurwanira ari izabo, simpamye ko igihugu cyose kijya mu ntambara. Ndishimiye ntashobora kurwanira, ntabwo umuturage ashobora kurwanira igihugu atazi icyo gihugu, atabona n'inyungu z'igihugu. Uyu munsi wa none rero bari mu marira, bari mu gahinda, bari mu mubabaro. Doke nje rero nagira ngo mbamenyeshe cyangwa mbabwire, uwitwa Evariste Ndayishimiye we rwose bayi ku ngoma, byo Imana yarabinyeretse. Iki kiganiro nakoze ntabwo ari ubuhanuzi, ni ibiganiro bisanzwe, harimo abantu bitiranya ibintu, yabona titire, yakumva mvuze
nujya wumva mvuze ngo Imana yambwiye, ubwo iba yambwiye, habamo amagambo abiri yambwiye. Nababwiye ko njye ntanga ubuhanuzi nkashyiramo impuguro n'inyigisho kugira ngo ikintu kirasuke mu nzira nziza kitangije. Iyi ntambara ntayo nifuza, njye nta niyo nkeneye, nta nyungu nyifitemo. Ndayishimiye niba ufite urufunguzo mubi. None se wagize ngo Imana ntiyamusuye? Imana yaramusuye, imwemerera guca bugufi, imwemerera kwihana, imwemerera gutuza, imwemerera kuba uwabawe. Uyu munsi wa none byaranze. Rero nyine icyubahiro Evariste ndayishimiye, Imana ibyo iri kumubwira ntari kubyumva. Abahanuzi baramusuye, ubutumwa yarabubonye, inzozi yarazirose. Uyu munsi wa none niba akamandaje umutima wiyishakira kuyobora, ntabwo akunze abarundi, nubwo banapfa nubwo banashira, njye nkasigara n'umuryango wanjye. Icyo ni ikibazo rero gikomeye nabwira abantu ngo buno turi ku munsi wa gatatu, turi ku wa gatatu ngira ngo kuwa kane, ngira ngo ni kuwa kane. Iki cyumweru n'umureke gishire kuwa mbere. Mwese mumbaza muri benshi nkabisubiriza hano. Ndafatamo amasengesho y'iminsi 3. Ninza nkakubwira ngo hunga, ninkubwira ntiyiriza ubusa aho urugume mu gihugu, ninkubwira ntayo. Nababwiye ko ndi gusenga mu biganiro byatambutse, narabwiye nti musengera ukwa 4, ukwa 5 n'ukwa 6. Ayo mezi 3 turi kubona intambara ivaho, ariko ntiturabibona 99%. Turacyari muri 60. Saa hizi rero muraba mutenyenye, Imana izatumenyesha tuzababwira. Imana irinde Burundi n'abarundi, Imana irinde u Rwanda n'abanyarwanda, Imana itabara umugabane wa Afrika, ifashe Ibrahim Kapiteni Traore. Ihenda yishimiye umutima utazateza abarundi ibibazo, ahubwo ubatejeza ibisubizo. Turabashimiye mwebwe mwese tubiseguyeho, aho wakumva atari sawa nuko nyine mu bantu haba byinshi, kandi amagambo menshi niko bigenda. Ibihe byiza n'umunsi mwiza mu izina ry'Umunyanazareti ndabakunda.